Wahai penghuni Komal, sambutlah kedatangan DJ Arman Bugis. Pangkep Sulawesi Selatan masuk Senggol Dok Kak Host. Energi 7 Media. Melintir lagi bro. Biarkanlah ada duka malam ini. Mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama yang lain. Kita goyang lagi bro. Melintir lagi bro. Energi 7 Media. Thanks for giving the best of Arman Bugis Pangkep. Next time kita jumpa lagi brother. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.